Kalangan dahil sapal dan sapul matahil Uya Kubur and Uya Kubur Toror Karyasak Tuau o Ranwat ye Ran Kaisak Wano the Kaimsak Lan Uya Kubur Toror wat Anshawat Ktai Pat Pato the Kat Pan Bill Calendar o Iban Pona sa floor leader. Kalangan Mang Mrs. Speaker Regional Secretary Wow and Kromwe, honorable members. Mang Speaker Sansal Magchail Chabieta Uyakburuat Palmesang Kombalti o Pleu Sapal Bana Murinsho Wise Makarata Iman Sakaram what Kasambalujo Pagi Challenge Gak Sapal Talapan number item number Sulu on roll call. Kalangan floor leader dahil sapal talar po Nempesilu o Iban Pagi Chief Clerk and Uya Puko Senator Sen Abram, Senator Kikwabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Tucker T. Daniel, Senator